Halo, Assalamualaikum. Ini tanggal 16 2 minggu bulan Pern. Kai tamang musim spring nyenaikeun di musim semi. Dan Bapak Bungong kali di mau Tulip Festival. Yang Covid pikah lali. Yang urung Bandung ka lali pakai mask. Ini cukup raya ya. Ya macam lah ini punan ya. Punan. Bapak Bungong ya. Ini Bandung korban sosial media ini. Ya, selfie ke selfie. Nyopo po 2 euro. Ini kadang mentang lebih ya. Kok lagak yang merah ya. Nampak kan ibu-ibu. Ya, boleh puasa. Ya. Ini saja jujur tak. Ya. Ini warna purple, kuning. Nah, ini anak itu. Bisa lalu. Mati puasa. Nampak dikeliling le gunung-gunung yang broken, gunung yang putih. Nyo karena ka bukan kagak tu. Cuma apa yang nyo dengan saudara Wildan ya dari Malaysia baru naino sekitar 3 minggu. Jadi macam mana pendapat Wildan di Kanada? Sejuk tapi puasa lebih lama. Sejuk tapi puasa lebih lama ibu dah. Kita kena puasa sini 15 jam 15 jam. 15 jam. Geser ke sini sikit lagi Wildan biar nampak tu bunga-bunga semua. Cerita sikit boleh Wildan cerita sikit tentang puasa kat sini. Puasa kat sini 15 jam tak penat sebab sejuk sini. Sejuk. Nyo baru terus pertama. Mana family. Bagus. Dari nyompaknya urun tanyo urung mata kaje tu bulat becut dah. Kena bangunan. How student Wendy. So what do you feel here in Vancouver? Yeah, it's great. It's great. It's British Columbia, beautiful British Columbia. Okay, how about puasa? Berapa jam? Macam mana puasa dekat 16 hours. Okay. Puasa. Cakap Melayu. Macam mana puasa dekat sini? Okay, tak rasa penat sebab sejuk. Putar sikit sini biar nampak bunga-bunga. Mata Aceh ke mata Aceh? God. Hana tired. Hana tired. Hana he. Nyo mak urang Aceh baru teruk kena sekitar 2 minggu dia gula di bidang penerbangan pilot ya. I want to be a pilot. Yes. This is a tough woman. Yeah. Okay, sajalah menyamanan. Nyo tanya ja hola ilm. Okay. Mantap mati. Ya, bye. Tadi salju kan. Ubah saja langkawan je. Berarti 2 bulan spring. Kalian baru di tamang musim turun. Nyo anak trip bunga-bunganya. Sekitar 2 minggu lah kaiko. Nampak yang merah yang lagak dah. Makilan. Yang merah yang lagak. Ya, teman-teman. Sepanjang jalan. Cukup lagak. 1 hektar. Tulip Festival.
Lampu. Yang grek-grek lah film Cowboy zaman. Okey. Lanjut juga daerah belah ni teman-teman. Ada titik loh masyarakat. Kita pergi ke pas. Nampak ane darah. Yang ada darah. Bak-baknya ni cik picture lah. Bak yang bak Korea yang mana. Ya, purple. Cik picture adik si Relentik dulu. Tengok video lah beo. Aku nak dik. Ini tajak bak putih ya, bunga putih. Ya. Korban sosial media tu untuk post Instagram segala macam. Yang putih nak. Nampak ketua lagi. Okey, kaji saya lihat dan jak kedai bak yang murah je. Nyo katruk bak tengah. Nyo katruk bak tengah. Berarti nak lebih kurang tang nama 30 hektar. 60 hektar. Where? Okay. Ya, nampak yang dia je. Dan ini orange, berarti tadi tak orange. Tulip Festival. Okey. Ini nak bak orange dah. Nyo katru bak warna orange. Bak warna orange. Nyo karena warna orange. Nyo warna. Ini apa warna ini? Pink. Hah? Pink. Warna yo. Iya. Saya buta warna. Ini warna apa ini? Apa ada bangga warna putih. Warna putih. Ini orang baru datang dari Malaysia. Oke, let's go. Let's go take a professional picture. Okay lah ya.